Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tausiah, saya akan membacakan Maulid Nabi supaya keberkahan itu bukan hanya didapatkan khususnya oleh calon haji ini, tapi untuk kita semua, lingkungan kita, wilayah kita, negara kita. Semoga Allah lindungi, Allah jaga dari segala mara bahaya, Allah lindungi dan jaga dari perpecahan. Tolong yang merokok dimatikan dahulu karena kita akan membacakan Maulid Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatiha liruh habibina wa syafi'ina wa karati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ثم إلى رعابائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وأزواجه وذرياته وأهل البيت الطيبين الطاهرين وأصحابه رسول الله أجمعين. ثم إلى سيد عبد الله ابن سيد عبد المطلب وسيدة آمنة بنت وهب وسيدة خديجة بنت خويلد وسيدة عائشة الرضا بنت أبو بكر وسيدتنا فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إلى سيدنا حمزة والعباس. ثم إلى نبي الله خضر ونبي إلياس عليه السلام. ثم إلى سيد الإمام أحمد محجر إلى الله وإلى رسوله أحمد بن عيسى وسيدنا الإمام الفقيه مقدم محمد بن علي بعلوي وسيدنا الإمام الحبيب عبد الرحمن أسقاف وسيدنا الإمام الحبيب عبد الله بن أبو بكر الإدريس وسيدنا الإمام الحبيب أبو بكر بن سالم وسيدنا الإمام الحبيب أحمد بن محمد الحبشي. ثم إلى سيدنا الإمام أحمد بن زين الحبشي. ثم إلى سيدنا الإمام الحبيب عمر بن عبد الرحمن اللطاس والشيخ علي بن عبد الله بارس وسيدنا الإمام الحبيب عبد الله بن علوي الحداد وسيدنا الإمام الحبيب أبو بكر بن عبد الله اللطاس. ثم إلى ولجامع الأولياء تسعات ونحوس حاسا قطب القاس والأقطب سيد الشيخ شارب حداية الله. ثم إلا ونحوس حاسا سيد الشيخ مولانا محبت وسيد الشيخ الكحفي وعزلهم وفرعهما. ثم إلى أرواح جميع ساداتنا علي أبي علوي. ثم إلى سيدنا الإمام السلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيد الشيخ أحمد البدوي وسيد الشيخ أحمد رفعي وسيد الشيخ أبي الحسن صادق رضي الله عنهما أجمعين. ثم إلى ونحوس حاص السيد الوليد الحبيب إسماعيل بن أبو بكر الحبسي وإلى ونحوس حاص مؤلف السمطوطر الكتب المالي الحبيب علي بن محمد بن حسن الحبسي ووالده وأولاده وأزواجه ومشيه وتلامذته وعسدهم وفروعهم. ثم إلى ونحوس حاص قطب الأفراد الحبيب طه بن حسن بن يحيى صاحب جلدوك وعسدهم وفروعهم. ثم إلى الإمام الكتب الحبيب حسين بن أبو بكر بن عبد الله عليه درس أن الله يعني درجاتهم في الجنة وينفعون ونفعتهم وأسرارهم وبركات في الدين في الدنيا والآخرة. الفاتحة. ثم إلى أرواحي ولجميع السسف في هذا القارئ. ثم إلى أرواحي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. الفاتحة. ثم إلى أرواح أبدك الفقير بابا تسم بابا بن بابا مرتا. ثم إلى أرواح إبو تسني بنت بابا تسجى. ثم إلى أرواح إبو أم رحامة بنت بابا تسم. ثم إلى أرواح إبو إنجانكرت بن بابا تسم. ثم إلى أرواح إبو ورد بن بابا تسجى. ثم إلى أرواح بابا كرسا بن بابا مرتا. ثم إلى أرواح بابا إتشو بن بابا مرتا. ثم إلى أرواح إبو سيتي بنت بابا مرتا. ثم إلى أرواح إبو نيري بنت بابا مرتا وعوزهم وفرهم.
Summa ila arwahi Ibu Rantas binti Hawa. Summa ila arwahi Baba Marta bin Kasmita Sama. Summa ila arwahi Baba Karna bin Jana Diraksa. Summa ila arwahi Ibu Santi bin Sinta binti Sinta. Summa ila arwahi Ibu Dayul binti Hawa. Summa ila arwahi Baba Tasman bin Karna. Summa ila arwahi Baba Udrus bin Baba Karna. Summa ila arwahi Ibu Rumsari binti Baba Karna. Summa ila arwahi Baba Yasin bin Baba Karna. Summa ila arwahi Ibu Chami binti Hawa. Summa ila arwahi Baba Tohari bin Baba Karta. Summa ila arwahi Mbi Sedah bin Baba Kasma. Summa ila arwahi Baba Karna bin Baba Tohari Baba Dargi bin Baba Tohari. Summa ila arwahi Baba Karta bin Baba Tohari. Summa ila arwahi Baba Karta bin Adam. Summa ila arwahi Ibu Warsi binti Hawa. Summa ila arwahi Baba Ratan bin Adam. Summa ila arwahi Ibu Sim binti Hawa. Summa ila arwahi Baba Kasman bin Adam. Summa ila arwahi Ibu Sri Widaningsih binti Hawa. Summa ila arwahi Baba Adi Sampurno bin Adam. Summa ila arwahi Walijal Azmi fi hadal daftar. Allahumma gfir lahum وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم إني أسألك من نور وجه الله العظيم الذي على الأركان عرش الله العظيم وقامت به عوالم الله العظيم أن تصلي على سيدنا محمد بالقدر العظيم وعلى آل نبي الله العظيم بقدر عظامة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا أحمد يا عاب الجزم يد الحلوك العظيم وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك واسمع بيني وبينه كما سمعت بين روح ونفس ظاهرا وباتنا يقظة ومنما واسأله يا ربي روحا لذاتي من جامع الوجوه في الدنيا قبل الآخرات يا عظيم. الفاتحة. صلوا على سيدنا ومولانا محمد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد أسرى في بدر في الكون أسراق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى صادق المصدق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أهل الورى منطقا وأسلاك. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أفضل لمن بتقى تحقق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد من بسخاء والوفاء تخلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واسمع من سم لمن تفرق. يا رب
ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد اللهم صل عليه وافتح من الخير كل مغلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وبلغ الكل كل مطلب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مذهب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واسله وسهل ما قد تصعب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل الله على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل الله على محمد على البرايا جاها أرحام يا ربي صل على محمد أصدق عبد في الحق أعراب يا ربي صل على محمد
السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأزكياء 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 السلام عليك من ربي سماع السلام عليك دائم بلا انقطاع السلام عليك برب السماء السلام عليك دائم بلا انقطاع السلام على مشفع في القيامة السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأزكياء السلام عليك زين أنبياء السلام عليك أتقى الأزكياء يا رسول الله يا نبي يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا المطلب يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا المطلب يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا المطلب يا نبي أنت المرتجى يوم الجهاد اشفع لنا يا خير الأنام أنت المرتجى يوم الجهاد اشفع لنا يا خير الأنام اشفع لنا
يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله يا نبي يا نبي يا رسول الله يا نبي وهذا يا نبي يا رسول الله لك شفاعة لوذنا بك يا حبيب أنت للخلق يا طبيب لوذنا بك يا حبيب أنت للخلق يا طبيب اشفع لنا يا حبيبنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله يا نبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي يا رسول نبي أسرع لك شفاعة Duhai kekasihku ya Rasulullah, ku harap syafaatmu ya Habibullah. duhai kekasihku Ya Rasulullah, ku harap syafaatmu ya Habibullah. Ishfa' lana ya habibana ya Habibana laka syafa'ah ya Rasulullah ya Nabi ya Nabi ya Rasulullah ya Nabi ya Nabi laka syafa'ah وهذا المطلب يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي لك شفاعة وهذا المطلب يا نبي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد
وعلى آل سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه. تعالى مجده عظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علما وبسط لهم من فائد المنات ما جرت به في أقداره القسمة. فأرسل إليهم أشرف خلقه وجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت أثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب. فما جل هذا المن الذي تكرم به المنان وما عظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان. صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود وتعنطرت في وجودها أكناف الوجود وطرزت برد العوالم بالتراس التكريم. اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد واسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع. صلى الله عليه. فله الحمد الذي لا تنحسر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان سورة هذا الإنسان صلى الله عليه. ليتشرف بوجوده ثقلان وتنتسر أشراره في الأكوان صلى الله عليه. فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من شوابه فضل الله على هذا الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا لقلب يا لقلب سروره قد توالى يا لقلب يا لقلب سروره قد توالى بحبيب بحبيب
قلب يا لقلب سرور قد توالى بهبيب بهبيب عمل أنا من والى بهبيب بهبيب عمل أنا من والى جل من شر جل من شاء الوجود بنوري أرى الكون قمر الكون بهجة وجمالا قد ترقى بالحسن على مقامي وتناهى في مجده وتعالى يا لقلب يا لقلب سرور قد توالى يا لقلب يا لقلب سرور قد توالى بهبيب بهبيب عمل أنا من والى بهبيب بهبيب عمل أنا من والى لا حدث ولا حدثه العيون فيه ما ازدلته بشرا كبشرا كاملا يزيح ضلالا وهو من فوق علم ما قد رأته رفعة في صونه وكمالا يا لقلب يا لقلب شرور قد توالى يا لقلب يا لقلب سرور قد توالى بهبيب بهبيب عمل أنا من والى بهبيب بهبيب أمل أنا من وقل يا عديم أنت العديم قد همنا هم عديم
سبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنان صلى الله عليه انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم صلى الله عليه ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه فمن فاجأته هذه البشارة وتلقها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين قربه عن وضع هذا الحبيب علنت السماوات والأرض ومن فيهن بترحيب وامطار الجود الإلهي على أهل الوجود تصيد وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيد سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كسفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور فانفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خاص الأمة صلى الله عليه أن ينظر عند وضعه أمة تانيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود صلى الله عليه فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية صلى الله عليه فتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق سبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مدعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي يا حبيب أسرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى من
والسرور قد تجدد. الله يا نبي عليك يا حبيب فترابوا يا أهل المساني فهل يوم لغرد واستديئوا بجمالي فكوفي الحسن تفرد. الله يا نبي سلام يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك وإلينا البصرى بسعد مستثمر الله سينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد. الله يا نبي يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك فلربي كل حمد جل أن يصوره العن اذهبنا بوجود المصطفى الهادي محمد. الله يا نبي يا حبيب مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسيني مرحبا الصلاة والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إن بك نسعى. مرحبا 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 وبجاهي يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد. مرحبا مرحبا واهدنا سبيلي مرحبا مرحبا كي به
Lebih keras. Keluarkan suaranya menyambut kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi ballighna bijahi marhaban marhaban fi ziwari khaira mak'an marhaban 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 ya Rasulullah. يا رسول الله أهلا بك إنا بك نسعد وبجاه يا إلهي جد وبلغ كل مقصى يا نبي سلام طلع البدر علينا بثنيات الوداع وجب الشكر علينا ودعا لله داع طلع وصلاة الله تغشى أشرف رسل محمد والسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد. ربي فاغفر لي ربي فاجعل مجتمعنا يا الله غاية حسن الختام يا الله ربي فاغفر لي وانتنا ما قد سألنا يا الله من عطاياك الجسام يا الله ربي فاغفر لي
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد جنع فكري وهية روحي وسرها قلبي ولازتي في الدنيا والآخرة يا رسول الله يا نبي الله يا نبي رحمة يا شافع الأمة يا رسول الله واكرمي الأرواح منا بلقاء خير الأنام وابلغ المختار رآنا من صلاة وسلام صلى الله اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا يا رب ربنا هب لنا من أزواجنا إماما رضنا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا ومولانا محمد النبي ورسوله يا إلهي ومليكي أنت تعلم كيف حالي وبما قد هل قلبي وتب من علينا إنك أنت التواب الرحيم واستغفاري صلى الله على Ya Allah ampunilah dosa-dosa kami ya Allah ampunilah dosa dan kesalahan kedua orang tua kami ya Allah ampunilah dosa dan kesalahan istri dan anak-anak kami ampuni kami ya Allah ampuni wa nakhussu khasa akhina din wa ukhti sallallahu على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على صلى الله عليه صلى الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله القوي سلطانه الواده برهانه
المبسوط في الوجود كرامه وإحسانه تعالى مجده وعد مسانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط له من فيض المنة ما جرت به في أكداره الكسمة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلن بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسب أما بعد الحمد لله Rabbil Alamin. Segala puji hanyalah untuk Allah dan seluruh puji hanyalah kepunyaan Allah pemilik alam semesta ini. Salawat beserta salam senantiasa tercurah kepada junjungan alam Baginda Nabi Agung Sayyidina wa Maulana Muhammad, kepada para sahabat, keluarganya, dan tidak lupa juga kepada kita semua sebagai umatnya. Yang saya hormati para alim ulama, para sesepuh, pilih sepuh, para iyai, dan yang sama-sama kita hormati bapak kita semua, bapakku. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan panjang umur kepada beliau, menjadi pemimpin yang amanah, pemimpin yang adil, cinta kepada masyarakatnya, cinta kepada ulamanya, cinta kepada agamanya, dan cinta kepada masyarakatnya, cinta kepada fakir, miskin, yatim, piatu, duafa, serta janda lemahnya. Terkhusus wabil khusus saudara saya, kakak saya biasa memanggil beliau dengan Audin dan Encik Ros. Alhamdulillahirabbil alamin, wajib kita semua bersyukur karena di siang hari ini kita berkumpul di tempat ini. Demi Allah, tempat ini saya yakinnya dicurahkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini semua berkah daripada wasilah, daripada kedua saudara kita atau kakak-kakak kita ini yang telah Allah undang untuk menjalankan kewajibannya rukun Islam yang kelima. Dan alhamdulillah, sebelum berangkatnya saja kita sudah mendapatkan keberkahan. Ini bukti Allah telah meridhoi beliau berdua. Amin Allahumma. Dan kita merasakan kebahagiaan, kita merasakan kesedihan, berkat daripada apa? Alhamdulillah, Allah gerakkan hati kita semua berkumpul di siang hari ini semata-mata karena kecintaan kepada saudara kita, muslim akhunal muslim, mukmin akhunal mukmin. Dan alhamdulillah saya melihat ada anak-anak yatim yang sangat luar biasa. Demi Allah, dengan kemuliaan dan keberkahan mereka, insyaallah akan menjadi haji yang mabrur wa mabrurah. InsyaAllah Rasulullah akan bahagia dan senang menyambut kedatangannya. Demi Allah, Rasulullah akan bahagia menyambut kedatangan para jemaah haji yang merupakan tamu-tamunya Allah yang langsung diundang oleh Allah. Semoga semua yang hadir di tempat ini bisa berangkat haji, amin. Bisa berangkat umrah, amin. Allah berikan kemudahan, Allah berikan kelancaran daripada keberkahan kakak-kakak kita yang ada di hadapan kita ini. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Sallu ala sayyidina wa maulana Muhammad. Sallu ala sayyidina wa maulana Muhammad. Coba lihat, panas. Biasanya panasnya subhanallah, maha suci Allah. Tadi saya keluar ba'da zuhur dari rumah Dayat, dari saudara saya. Biasanya kata entah panas bah, tidak. Yuk kita jalan. Saya yakin dengan keberkahan daripada Cik Ros, Audin yang akan berangkat menjalankan
rukun Islam yang kelima, memenuhi daripada panggilan Allah Subhanahu wa taala, saya yakin demi Allah itu panas tidak akan terasa. Semoga di sana pun sama merasakan kenikmatan, kenyamanan, ketenangan, ketentraman dalam beribadah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Saya sebelumnya pernah berbicara kepada beliau berdua. Bersyukurlah kepada Allah dari jutaan orang, miliaran orang yang ingin hatinya berangkat haji, ingin berangkat umrah, tapi belum dapat ijabah Allah. Tapi alhamdulillah, berdua Allah berikan kesempatan untuk berangkat menjalankan kewajibannya, rukun Islam yang kelima. Bersyukur, wajib bersyukur. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bah kira-kira bersyukurna kumaha? Berarti ketika telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan takut, pasti Allah akan penuhi segala keperluan dan kebutuhannya, baik yang di Indonesia ketika ditinggalkan, baik beliau yang di sana. Demi Allah, Allah akan penuhi semuanya. Karena diundang oleh Allah, Allah yang menjaminnya. Jangan khawatir, tinggal bersihkan hati, bersihkan niat dari Indonesia, bersihkan niat dari dalam rumah. Terkadang sok airnya rios, aduh orang mah di ditu teh poek panas kieu gitu. Saya bilang, lepaskan itu semua, terima diri kita banyak dosanya, terima diri kita banyak salahnya, mintalah ampunan kepada Allah yang Maha Pengampun, yang Maha Rahman, yang Maha Rahim. Ketika berangkat dari rumah, demi Allah, Allah telah gugurkan segala dosa-dosanya, Allah telah bersihkan segala dosa-dosanya. Amin Allahumma. Pertanyaannya, Habib kok bisa tahu dari mana dosa-dosanya diampunin? Ketika siapapun membaca salawat kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Sayyidina wa Maulana Muhammad, satu kali saja Allah langsung berikan rahmat 10. Satu kali saja kita bersolawat, Allah ampuni 10 kesalahan dan dosa-dosa kita. Sementara beliau mengumpulkan kita di sini, berbagi dengan fakir miskin, berbagi dengan yatim. Beliau mengajarkan wa mimma razaqnahum. Ini pembelajaran dan pelajaran buat kita semua, bukan untuk Habib, bukan untuk Kiai Amin, Kiai Fudholi dan semuanya. Tapi ini memberikan pelajaran dan pendidikan untuk generasi dan regenerasi kita. Kalau kamu mendapatkan kenikmatan, kalau kamu mendapatkan kesenangan, rasa bersyukurmu alhamdulillahirabbil alamin engkau ucapkan. Tapi kebahagiaanmu wajib kau berikan kepada mereka yang tidak merasakan kebahagiaan yang seperti kita rasakan. Ya cung, ya neng, ya tong, abdi teh keur bunga mangga. Dan alhamdulillahirabbil alamin, saya mendengar di sini ada kurang lebih 45 yatim subha. Bukankah siapa orang yang memperhatikan dan mencintai anak yatim, nanti suatu masa di surga akan bersama Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disimbolkan dengan jari telunjuk dan jari tengah, akan bersama Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Ini bukti kecintaannya kepada Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Semoga kita di sini tertanam rasa cinta kita kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Sayyidina wa Maulana Muhammad. Tertanam kecintaan kita kepada saudara-saudara kita, kepada tetangga kita, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang merupakan saudara kita. Ini semua terjadi berkah daripada wasilah beliau diundang dan dipanggil oleh Allah Subhanahu. Bunga teh bu, bunga. Ieu duitna teh aya keneh abdi tos niat. Ieu duit teh kudu saep moal dibaui. Hah? Sok ditanya tapi saha anu tiasa neraskeun nasabna Kanjeng Nabi di pasihan ku abdi. Moal 5.000, moal 10.000 saking Nabi. Anu tiasa maju ka payun. Wajib kajalma Islamna uningarun dayanana yang Nabi
utusan Allah Muhammad putra Abdullah. Mangga lajengkeun anu bisa. Nyacung. Itu lajengkeun sanes kadinya. Muhammad putra Abdullah, Abdullah putrana Ima jika ibu-ibu amun pengawasan Yasin Bismillahirrahmanirrahim. Kenceng tauna teh sampai bismillahna. Yasin Yasin wal Qur'anil Hakim Kim innaka lamina mursalin ala siratim mustaqim Kim. Cinta ke Rasulullah. Lamun cinta kudu terang ka nasabna, lamun cinta kudu terang ka sejarah hirupna. Betul. Ari rukun Islam teh aya. Nah, coba murang kali anu tiasa sebutkan rukun Islam maju ka payun di pasien artos seueur ku Abah. Kita butuh generasi yang punya mental. Betul. Wana Saraya kudu boga generasi yang punya mental tidak malu. Saya harus tahu. Oh berarti lamun anakna maju berarti berkah ti ulamana, berkah ti guruna, berkah ti ustadna. Berarti ngadidikna leres. Amin. Aing pusing amin kasebut teh heuh. Aya nu tiasa. Saha nu tiasa? Aya sok. Mangga. Daya teh maju. Teu budak leutik, neni mangga, emak oke. Ayo. Hiji. Ayo, itu sok ka dieu. Rukun Islam. Nu kahiji kieu, nu kadua kitu. Nu katilu kieu, nu kaopat kitu. Nu kalima amin. Ayo, sebelum kita bahas lebih lanjut, sok maju. Sallu ala sayyidina wa maulana Muhammad. Rukun Islam. Yang pertama syahadat, kedua sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 naik haji bagi yang mampu. Nyantos Ari Alimah. Bu, senang tuh, bahagia tuh. Ternyata Allah memberikan kebahagiaan buat kita melalui beliau-beliau. Jadi wajib kita bersyukur dan kudu kita memaafkan daripada kesalahan dan dosa-dosa beliau. Ikhlas, ridha, ikhlas kehampura, ikhlas tuh, benar, ridha karena Allah. Fid dunya wal akhirah, fid dunya wal akhirah, ikhlas, ridha, kita kapaksa, alhamdulillah, tuh bi, ridho cenah ikhlas, subha, azan kedap.
Siap. Sekali dia salim nak. Siapa salimah? Atuh bokeh. Hiji deh tanggung iya. Ganjil. Tinggal syukuran mereka Gusti Allah. 20 teh sifat wajib Gusti Allah. Nah, coba. Wujud kidam bako mukhalaqatul fisik yang mu minafsi wahdaniyah qudrat iradah. Terus? Ilmun hayat sama basra kalam. Mudah-mudahan. Sip, saya kresek gitu ya. Halo, masya Allah. Salim nih sekali deh. Atau enggak? Karena Biar ketenanan orang resep. Nah, ente jadi kamera teh bener. Wujud كيدا بقى محا للحوادث قيامه وحدانية Alhamdulillah. Kira-kira Bu A ce ningali murang kali anu masih putih masih bersih wujud kidam baqa muhalafa tadi suruh tuh bukti semangatnya Bu bersyukur berbangga hati di Wanasaraya anak-anaknya generasinya hafal sifat wajib 2 Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kembali lagi kepada Cek Ros dan Audin. Cek abinya rezeki. Sebelum AA mengadakan acara bersyukur kepada Allah gimana bah? Ya alhamdulillahirabbil alamin. Abi berusaha berbagi semampu satiasa abi alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenapa? Saya bilang dari jutaan orang yang ingin berangkat ternyata nasib pun menentukan. Allah telah tentukan nasibnya untuk berangkat. Semoga menjadi haji mabrur wa mabrurah, di sana disambut oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi. Kok kenapa begitu Habib? Cana naon, alhamdulillah Allah gerakan hati kami datang ke sini membawa kiswah makam Rasulullah sallallahu alaihi. Can berangkat ke senyum kiswah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Can berangkat entos make sorban. Ieu sorban hadiah tipun guru abdi Sayyidil Walid Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi Ibn Ali Ibn Hashim Ibn Yahya ketika saya haul ini didoakan dan dipegang oleh beliau. Alhamdulillah. Mugi-mugi ku berkah anjeunna segala sesuatu Allah berikan kemudahan amin. Allah berikan kelancaran amin. Allah berikan kesehatan panjang umur amin. Sehat afiah ke Indonesianya balik lagi sehat afiah menjadi haji yang mabrur wa mabrurah amin Allahumma. Lolobana urang mah berangkat haji balikna kopehna dong haji putih. Kalakuana salat 5 waktuna sarua bae. Yang namanya haji berarti ketika di sana semangat ibadah ana bilang tolong bawa ke Indonesia, terapkan dalam rumahmu salat 5 waktu berjamaah bersama anak dan istrimu. Ulah titelah haji salat subuh ngablun di ditu mah semangat ari datang ka dieu leuleus keheula kagok bah ieu calan masih aya pelanggan. Lepaskan itu semua waktunya untuk Allah. Tolong jangan ditunda-tunda dan segerakan laksanakan karena itu merupakan hak dan kewajiban kita yang merupakan haknya Allah Subhanahu. Terus nuka 2 nuka 3 nuka 4 yuk abi nyarios betapa bahagianya kedua orang tua melihat anaknya bisa mengumpulkan orang seperti ini. Betapa bahagianya kedua orang tua ketika melihat anaknya berbagi menyisihkan rizkinya. Betapa senangnya almarhum wa almarhumah Bapak Tohari dan Bisedah ketika melihat anak cucunya berdiri menggunakan baju putih
bersolawat, bahkan mengirimkan doa untuk almarhumah keluarganya. Demi Allah, berkah daripada solawat, berkah daripada doa yang ikhlas sampai kepada beliau. Terutama doa-doa tadi bukan hanya untuk beliau, tapi akan kembali kepada kita semua yang hadir di sini. Demi Allah, saya yakin semoga kita semuanya diberangkatkan haji oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberangkatkan umrah Allah Subhanahu wa taala. Diberikan rezeki yang halalan thayyiban wa mubarakan fih. Jujur, sebenarnya saya bilang demi Allah sudah cukup, gak perlu tausiah lagi. Kenapa, Abah? Satu, ada yatim yang dicintai oleh Rasulullah di tengah-tengah kita. Ada para ulama, ada si fakir, ada si miskin. Butuh doa apa lagi? Baca maulid sudah, mengagungkan Sayyidina wa Maulana Muhammad. Bersolawat sedang kita jalankan, dan masih sampai detik ini. Kira-kira doanya diijabah tidak? Demi Allah, doa akan diijabah bila mana kita membaca solawat dengan hati yang ikhlas, hati yang rindu, hati yang cinta kepada Rasulullah. Inna du'a mauqafan baina samai wal ard. Sesungguhnya yang menyebabkan doa itu tertahan di antara langit dan bumi, hatta tusalliyah, sampai engkau bersolawat. Sementara tadi solawatan terus, masya Allah, tabarakallah. Tapi itu adil ya, ieu teh cenah bah atau sang bekal diri itu ulah ningali leutikna. Segala sesuatu rezeki itu jangan dilihat dari kecilnya, tapi tergantung dari bagaimana cara kita bersyukurnya. 10.000 amun leutik kurang, tapi 10.000 alhamdulillahirabbil alamin insyaallah cukup mencukupi. 100 juta kurang, tetap baik. Bersyukurlah kurang, hayang boga 100 juta, hayang 1 miliar, boga 1 miliar, hayang 10 miliar, isokan paeh lebok ku sia. Sholawat ieu malah dibalanjakeun di ditu bae. Anjeunna ibadah haji hoyong teu? Hoyong teu? Doa nu bener, salat nu bener. Ya Allah, labbaik Allahumma labbaik. Atuh nu kompak atuh. Ayo. Labbaik Allahumma innal wani' percaya tak? Ketika labbaik Allahumma labbaik labbaik sa'ik kalak labbaik innal hamda amin. Aing sarwa amin mah aing beureum nahan tadi. Kenapa? Rindu kepada Rasulullah. Rindu ziarah ke makam Rasulullah. Rindu selama ini kita asyhadu an la ilaha illallah nunjuk ka Ka'bah, ayeuna ibi sareng ningali Ka'bah. Tidak akan mampu berkata apa-apa kecuali air mata yang keluar menunjukkan rasa bahagia. Melihat keagungan Allah, melihat daripada kemuliaan tanah suci haram Makkah dan Madinah. Subhanallah, akan jarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu biasana ya Nabi salam alaihi salam alaika salawat. Muter maceng jalan, jangan diam aja, jalan ke belakang juga, langsung ke belakang. Aceng ke tukang langsung etan tos ke tukang, sok ke tukang tong berebut, kalau berebut gak jadi
Calik bae sakabagina. Rizki mah moal pahili moal katukar. Anak-anak kecil sudah. Justru ini mentak ka pakuwu. Sambil sholawat, Allahumma salli على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفيها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. Beliau meminta maaf dan mohon dimaafkan sudah kepada kita semua. Kepada orang tua sudah. Sudah. Kepada suami dan istri belum. Nah, sekarang sok dimulai dari A sebagai pemimpin. Bu, kita akan sama-sama menjalankan kewajiban kita rukun Islam yang kelima. Kita minta maaf ke handai tolan, ibu bapak, tapi kita lupa. Mungkin selama perjalanan hidup rumah tangga ada perkataan perbuatan saya yang menyakiti, baik disengaja maupun tidak disengaja. Sok minta hampura. Pakai mic, pinjam mic jadi. Supaya jadi contoh. Pakai contoh tenanawan, Mbak. Sok cepengan, Mbak. Pegang tangannya, uang halal. Manggil apa, mama apa ibu ya? Ma. Selama ini saya belum bisa menjadi suami yang baik, tapi saya akan berusaha menjadi yang terbaik. Selama ini saya belum bisa mendidik dengan baik dari akidah, dari agamanya, dari akhlaknya. Saya mohon sekiranya Mamah ikhlas, Mamah ridha, memaafkan segala kesalahan saya sebagai seorang suami, sebagai seorang pemimpin dalam keluarga. Pasti saya banyak salahnya. Mohon dibukakan pintu maaf zahiran wa batinan dunia wal akhirah. Taras gua ikhlas teh ridho tengah hampura. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an ووافقني عمالا صالحا عمالا
مغفورا. Sallu ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Air mata ini bukti daripada keikhlasan, keridhaan daripada seorang istri memaafkan kesalahan dan dosa suaminya dari yang kecil sampai yang terbesar. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Peluklah. Halal kok, mencontohkan kepada kita semua bahwa kita menjadi seorang imam. Terkadang kita ego kita merasa paling benar, merasa paling hebat, merasa paling kuat, menasihati istri seolah-olah paling benarnya kita, tanpa disadari ada ucapan atau peringatan kita yang menyakiti perasaannya. Dengan seperti ini, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka berdua haji yang mabrur wa mabrur. Amin Allahumma. Sok ayeuna euceuk. Sok euceuk bela nyarios lah atas bisa-bisa euceuk. Nya minta hampura. Banyak kesalahan sebagai seorang istri. Pak abdi Sallu ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Ikhlas taang hampura. Ridho. Ibi ikhlas. Ibi ridho. Iya, ibi minta maaf kepada teman-teman, kepada sahabat, kepada saudara, kepada orang tua, tapi kalian berdua tidak saling memaafkan, bahaya. Enyau, halal bihalal, anu jauh anu dekat diundang. Mereka berdua belum saling memaafkan, bahaya. Justru inilah pakaian putih dan bersih, sorban hejote, kubahna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan berkah daripada acara ini, saya bilang udah sempurna semuanya. Tidak perlu lagi apa doa-doa deui, dek tausiah nanti kabeh tos dipraktekeun. Berbagi sebagai wujud syukur udah, saling mengingatkan sudah, mengajak dalam kebaikan udah. Jangan lepas salat 5 waktu, diingatkan selalu untuk selawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimanapun dan kapanpun, selalu bersolawat. Sallu ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Tinggal sekarang kitanya ikhlas tidak, ridha tidak mendoakan beliau. Ikhlas, ridha, teka paksa, betul, senang, bahagia, alhamdulillah. Tah geus jawab cekap dek naon deui aing. Dan yang terakhir nanti hoyong teu tabarukan ka kiswah atau penutup makamna Rasulullah. Hoyong teu ulah hoyong teu betul teka paksa entah desak-desakan. Anjeuna can pernah nyium penutup makamna Rasulullah. Alhamdulillah sore iya siang iya terus mencium daripada penutup makamnya Rasulullah sallallahu salila. Iya orang ningali dina TV jeung gambar wae. Alhamdulillah dengan ridha Allah di tengah-tengah kita sudah ada daripada kiswah penutup makam Rasulullah sallallahu. Anu hoyong mangga dimulai ti para sesepuh, tapi setacana abdi nyuhunkeun dihapunten, nyuhunkeun ditawakuf. Doa tadi sudah doa. Geus pokona mah aing bingung di jero geus ngadoa geus beres. Shalawat sukan menang sabaraha tanya buat buat ibi. Saya niatkan untuk beliau, otomatis kita semua juga mendapat keberkahan daripada sholawat. Neka doa naandai cukurang gusti geus ku sholawat bae lah. Karena dengan membahagiakan, menyenangkan hati Rasulullah, yakin demi Allah pun akan senang. Ketika Allah senang, Rasulullah senang, beliau pun akan disenangkan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disambut kedatangannya di sana sebagai tamu Allah yang luar biasa. Amin Allahumma. Dibahagiakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah pun senang pada beliau. Amin Allahumma. Kita doakan sekali lagi beliau menjadi haji yang mabrur wa mabrurah. Amin Allahumma. Dan keberkahan daripada ini, keberkahan daripada acara ini, insyaallah saya yakinnya semua akan berangkat ibadah haji. Amin. Semua akan berangkat ibadah umrah. Amin. Sallu ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi dimulai dari sebelah sini. Sok sambil sholawat. Salatullah salamullah
cium. Lagi jangan diambil. Taha Rasul. Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah. Mangga urang sakantenan musafaha sareng sohibul walimah. Habibillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Taha Lillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah
سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله سلام الله على ياسين حبيب الله
Salatullah Salamullah Ala Taha Rasulillah Salatullah Salamullah Ala Yasin Habibillah Salatullah Salamullah Ala Taha Rasulillah Salatullah Salamullah Ala Yasin Habibillah Salatullah Salam Ala Taha Rasulillah Salatullah Salamullah Ala Yasin Habibillah Salatullah Salamullah Ala Taha Rasulillah Salatullah Salamullah Ala Yasin Habibillah Salatullah Salamullah Ala Taha Rasulillah Salatullah Salamullah Ala Yasin Habibillah Salatullah Salamullah Ala Taha Rasul Salatullah Salamullah Ala Yasin Habibillah Salatullah Salamullah Rasulillah Salatullah Salamullah Ala Yasin Habibillah Salatullah Salamullah Ala Taha Rasulillah Salatullah Salamullah Ala Yasin Habibillah Salatullah Salamullah Ala Taha Rasulillah Salatullah Salamullah Ala Yasin Habibillah Salatullah Salamullah Ala Taha Rasulillah Salatullah
سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله
Salatullah salamullah ala yasin habibillah